يا شيخ علي جمّا دائي خين جمّا إيغانو أرغمتي تينيا تلتهما برسخي مئاوى ندي أكدما أصبحي نوغني بودامتي أما أصبحي نوغني بودامتي أما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة ربي وسلامه على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أما اللي الحمد لله ميدا كتي الحمد لله قمتشون يرو غري وانجلنا مرة بليسا غرو إسيتنا اتقوبا نبرا دبرنا الرالين بدو الحمد لله غرو قمتشون أكنت فولا ولي أركودا والبرد أبتشودان إسن أما أنا سأبتشوك هي قمدو خيسنتو ملا أنا مو إسن أغرتني أرغتشوك هي تو قمتشون الحمد لله. obboleeyyan kiyya na dura dabran qabxoolee isaan dubbatan akkan silaa biyya biraatti hubadhetti namni jecha namaarraa kitaaban arkamnee barata garuu haga sammuun keenya waa dandeessu waa xiinxaltiif malee jecha namni hundi ka'ee dubbatu qopheerraa dubbataa dheebuurraa dubbataa hawwii of duraarraa dubbataa kun hundi qooda isa isa gahuu isa danda'u jira. Nuti warri teenyu irraa fayyadachuu nu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Fakkeenya yoo ofumarraa aansee ka obboleessa kiyya Najjaashii bareedaa kanarraa kaasee waa'ee afaanii irraa dubbate. Afaan tokkollee tokkon caaluu je haqiiqaadha. Afaan gaafa inni afaan tokko caalu afaan kaan irra wanni inni caaluun uumamaanii miti. Uumama rabbi wal qixxeessee qoode nuti filannee afaan Oromoo rabbi nuun kennine. Afaan birootis inni filate rabbiin kennineef filannaa rabbiiti. Wanni rabbi filate marti bareedaa wal qixa. Gaaftinni afaan tokko afaan biroo caaluun gaafa afaan kaan irra qur'aana ittiin qara'an. Gaafa afaan kaan irra daawaa ittiin ibsanii bal'isan. Gaafa afaan kaan irra afaan obboleeyyummaaf tokkummaa jaalalaa dubbatanii bal'isan. Afaan kaan gadi bu'ee afaan waa rabbii dubbatu ol baha. Yoo afaan kana ol baasuu barbaaddan akkuma ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam jaan ballighuu anni walaw aaya. Sheekha keenya tokkotu masjida rasuula rabbii masjida Madiinaa Sheekh Abu Bakr al-Jazaa'iri jaamanii hedduun keessan ni beeytanii ulamaa inni beekanii waggaa 48 kursii kanarra taa'ee masjida rasuulaa keessa barsiisuu jira jedhan gaaf takka. Rabbi isaan badhaase alhamdulillah ammallee jannata rabbi isaan haa badhaasu. Waan isaan dubbatan keessaa jechuun ni'maa agartanii rabbiin namaa kennu badhaasa rabbiin guddaan namaa kennu rabbiin gartanii ummata yaa'u kana hundaahu ummata islaamaatiin baana waraana godheet barsiisaa godheet tiksitee godhee ergee jira rasuuli rabbi alayhi salaami sallallahu alayhi wasallam uffatuma yuunifoormii jedhamuu fi tagartee wannati taate ittiin beekamu sittiin kennini malee eega rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah jee hunda man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi jeemi hadiisa kana nama hedduu beeka bakka hedduutti khutbaan ittiin godhamu isinirraa namni waan hamtuu arkee harkaan haa fuudhee dabarsuu jee hamtuun tun akkasiin hin deemne akka ummatatti hin ballanne akka samaa'iif ardii namallee hin balleessin yoo harkaan dadhabde afaaniin dubbadhuu je hadiisni akkuma isin beeytanu xumura irrattuu jechuu namni an muslima jee hundi sheekummaattiin haajomtu akka obboleessi keenya tokko sheekaas jiruun dubbadhuu je kabajaa nuti walii qabnuufi malee osoo muftiin taa'uu namni taraa tokko dubbachuu danda'a maaliif waan beektu irratti situ aalima ifin sodaatin ifittin dhaamutin yoo wudu'a awwalaa qabdee haga akhiraatti akka hadiisa Usmaan ibn Affaan mawlaan Usmaan irraa odeessi akka rasuulitti wudu'atan san awwalaa faga akhiraa yoo beekte ati aalima wudu'a jedhamta dhiiraa dubartiidhaan dabarsi an sheekaa miti kamittiin dubbadhaan tuni tawaadu'a fokkattu
يوان جنابا ديكنا بيته وان سندبر سبرت نفين إرجال رسول ربي عليه الصلاة والسلام مالف رسول ربي سهيد أتشيسي أتهيد أتادينيتي قباو تنور رجرجتشو خناف يو أفان تاده خنا فكاتي أفان أما غرتني إني جري خنا غاتيكو أما نما سدي قراني أسنا دابني أندورانا ومتوكو دفه غرانا أني ستما نما سدي كوبا كبا دوران جان أمو إسنا ومتوكو أرغاجر تنفكات baguma sadii uttuun irra dhaabani alhamdulillah inje maaliif inje guyyaa tokko Ameerikaatti ijoolleen teenya tokko aga nama 50 ga'anii isteeta san keessa aboo sheeyaliin illee noo dhufuu qaba jaanii isteeta biraarraa na waaman marabbaa jeeteen muhaadaraan ka Oromootii dhaqee beeyta taariikha qabadha duuba jennaan oggu muhaadaraan fixee ka'e daqiiqaa 40 waraabbatanii bineensa kanaanii oggu kana gartee namni cinaan irra guddaa tokko bahuu didee taa'e oggu kanan komiteedhaan aboo gadadhamneeti namni muhaadaraan dhumatte jaa itti maadhaan jeen bar sheeka jirri kun muhaadaraan dhageenye bariinaan jaan aboo maali jennaan sheeyalii dhufe jechuu dhageenyaa warri amaariffaa dhufe as ta'a bar jaan hay way tanattuu dhaabbatti hay haga marabbaa jeetuman kursuma san irratti afaan amaariffaatiin amma zuhri irra haga asrii afaan amaariffaatiin oofne ogguma afaan amaariffaatiin zuuriin asriin salaatamee jennaan kaanii adda yaa nagaa jen bar sheeka dubartoota soomalii warra gartanii naayiroobii si beekutu masjida kana gama jalaa guutee taa gari deemtu hin jirtuu jaa duruu gartee aga jarri kainatti mutti warri kaameeraa amaariffaa dabree kaameeraan soomalii kaan lafa guute hayya gama rabbaa jeetumaan asri irraa haga magribaatti afaan soomaliitiin oofeef magribatu azaanan amma gaa xiqqoo bishaan dhugnee kana jenna gaa qishif jenna jeetiin bar xiqqoo ofirratti eege hogguu magriiba salaannee kaanu namneen sila beeku hundina jirjiirame arabatu masjida guute illaanuu masjidni masjida warri lubnaanii jaare warri hojiidhaa gale warri guyyaa dhufe gale warri masjidaa itti gale amma gaa warri arabaa silaa nan beekanuuniin kaa'u gunjehu qaata komiteen itti himee bar guyyaa kana guutuu waan koflaa oolleef waan gammadaa oolle dhageessee jeen aboo sheeka wallaahi hin deemtu afaanuma arabaatiin nurra buufta malee jiru aboogaa amma achi ilaalee as ilaaleetiin warruma afaan sawaayilii dubbatu yaa rabbi narraa qabiin jee bar alhamdulillah ውድ ወንድሞች የአላህ ኒዕማ ተሰፍሮ ተቆጥሮ አይዘለቅም ስለ አላህ ኒዕማ ነው እያወራን ያለ ነው አብዛኞቻችን መናገር ባንችልም ያው ኢንሻአላህ ተዓላ በጆሮ እንሰማለን ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም መናገር ያለብን ነገር ዛሬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሁለት በሶስት በአራት አጣብቀው በሚገባ ተክለው ያዘዘን አያ ቅድም የተቀራችሁ አያ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا ዑለማዎች በግራመሩ ሲተነትኑ ዋውል ጀምዒ ይላሉ ትበቃ ነበረ ሜሴጁን ለማድረስ ደብዳቤውን ለማድረስ ትበቃ ነበር ስለ አጠቃላይ አንድነት ስለምትሰጥና ስለምታዝ بحبل الله جميعا ተጨመረ ሁላችሁም ተባለ ولا تفرقوا አሁንም እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ ተናጋሪ ነው አንድም ጊዜ ቢናገር የሚጸደቅ የሚታመን ጌታ ነውና ለምን ሶስት ጊዜ በተለያዩ ቃላት ደጋገመ للأهمية ለአስፈላጊነቷና ለአንገብጋቢነቷ ነው እስላማዊ ወንድማማችነት በኋላ ኢንሻአላህ ስለዚህ ጉዳይ ፕሮግራም ካለ እመለስበታለሁ በሚገባ የተወሰነች አያና ቁርአን በመውሰድ ማለት ነው ምክንያቱም ወንድማማችነት አሁን እንደዚህ ሙሐደራ ሲደረግና እንደዚህ አብረን ስንቀመጥ ምን አክል እናምራለን እንደ ጉድ ይህ ነው በማይባል መልኩ ማለት ነው አንድ ነገር በዱንያ ዙሪያ እንሰራለን ብንል ዛሬ አንድ የተወሰነችው መድረሳ እዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ሁላችንም በመናዘንበው ኸይር ማለት ነው ወደ አንድ ነገር እንመለሳለን ካልነው አመትን የሚጠይቅ የነበረው ስራ በአንድ ቀን ውስጥ ሊከናወን ይችላል ببركة الأخوة والوحدة በአንድነት በረካና በመዋደድና አብሮ በመከታተፍ በመጨማመር በመቀማመጥ በመፈቃቀር ይህ ነው እስልምና ያለው ውድ ወንድሞች
ይብቃን ሸይጣን የሚጫወትብን ይብቃን ዘርን በዘር ማለያየትና ማራራቅ ይብቃን ይቁም እስልምና በቂ ህይወት በቂ ምክር ስለሰጠን ውድ ወንድሞች ስለዚህ ኢንሻአላህ ብዙ ሊያበዛ አስፈልግም እና የተወሰነች ቋንቋ ቅድም እንዳሉ በጆሮ ሹክ እስካሉልኝ ድረስ ወደ ሌላ ደግሞ ኢንሻአላህ ታላ እስቲ ለአንዳንድ ወንድሞቻችን ይህንን ሰምቼ ከነሱ ጋር ብስቅስ ለሚለው ሰው ማለት ነው ወላ ለያል وحمي شكس عداوات وجدان ولالتنمدي الحمد لله نسكو كنتي إلهي فضل جيسا قري جيسا بان ما أنت جوجنا ولالتنمد إلهي سبحانه وتعالى إن غفري وقرآن كوسو دجي بلال إيو عمار إيو صحيب الرومي إيو ددكي قريش أو مكة دجن إلهي سبحانه وتعالى اسكو ولا ليبيهن waxa ciyaar lagu arkay ma ah intii shaytaanka qabiil iyo hebelow inagu ciyaaray maanta bay noo filan nabigeena alayhi salatu wasalaam wuxuu noo faray kamida la fadla li arabiyyin ala ajami wala li abyada ala aswada illa bittaqwa warwahad ogaataan wa muslimiinow ninkii ilaahi arab ka dhigay ama cadaan kale ka dhigay inuu fadli u leeyahay ha arkina buu yiri ilaa isaga ma dooranin arab idhig arabnimada raba lama dhihine ilaahi baa doortay kii ma araytay ummado ah inuu ka fadli badan yahay yaa la arkin buu yiri kii ma taqaana afrikaan ahay kii eeshiyaan ma araytay inuu ka fadli badan yahay maha ilaahi baa iska litaas laakiin walaaltinimada rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markii arabta la hadlay ankihu abahindin ninkii abaahindi la yiraahdo isagoo carabnimada dartii oo carab ma ihino nin hindi buu ahaa ninkeena ma aha dhihina gabar soo siya uu guuriya buu yiri rasuulka alayhi salatu wasalaam bilal al-habashi isagoo adoonimadii u soo maray Allahu akbar isagoo mataqaana dhulli kasta soo maray baa gabar qurayshiyeed baa loo guuriyay qisadaas wax yar ku idin taabanaya nabiga alayhi salaam maalin wuxuu yiri bilaal u soo yeeray war bilaal ma guursanin miya buu yiri nabigu wuu og yahay laakiin sheeka baa ka dambeysay nabi allah waad og tahay oo nin miskiin baan ahay adoon baan ahay yaa i guurinaya buu yiri saddex miskiin adoonnimad iyo mataqaana nin meel ma lahayn markaas nabi uu shib ka dhahay maalin labaadna wuu soo yeeray sidaas buu weydiiyay maalin saddexaas markuu yiri tii buu soo celiyay markaas nabi alayhi salaam wuxuu yiri bilaalow reer hebel u tago nabi allah gabar ba idin weydiinaya dheh markaas soo fahamay uu soo orday dad qurayshiye oo reer qurayshiye waaye markaas uu tagay wuxuu yiri nabi allah gabadheena raba buu yiri allah nabi allah marhaban bi rasuulillah gabadheena duu rabo baa la yiri markaas nimankii si khaldan markuu fahamay buu arkay bilaal laakiin rasuulka gabadhii ma rabine ana raba buu yiri anigu baa la rabay markaas odaygu madax oqday wuxuu yiri war faatumo sheekadii sidaas ma ahay maxaan sameynaa markaas wallahi man naqaanay taas markaa waan is arkeynaa iyo sheekada dhinac soo martay gabadhana zawaatal khudur ba aheedo way dhageysanaysi markaas bilaal uu sugay jawaab ma jiraan arintii bay xirday markaas bilaal iska gadoomay nabiga allah uu tagay markuu aragtay gabadha bilaal uu tagay waa khasaaradii buu aragtay gabadh markaas way tiri rasuulillahi raddaytum bighayri jawaab nabi allah rasuulki idin soo diray baad soo celiseen miya oo qacan faaruqa markaas maxaan sameeynaa alam taqra'u qawla allahi jalla wa ala وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا ما نقرين ميا دينك رسول الله باران لك أهين وقبدين بلال قرصدو إذ ما حيث قبتان آيات وخسارتين بيتري وربلالو كالي هل كاسا مركا إلهي سبحانه وتعالى أستري قبدي بلال بو قرصدي الله أكبر هذا هو الدين
هذا هو دين الله إخوة الإسلام والإيمان. وحقيقة لو فهمنا هذا الدين كما ينبغي أن نفهمه لعشنا كما عاشت الصحابة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم ولو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وصوص لا أكعرنا وجن جرتا كنجراتني ملائكاتو كرات السلام عليكم جديس همتها برجع رسول ربي عليه الصلاة والسلام. وصوص لا ديرا غافست سين جرات برجاهل ما الرابودا كيسا دفنيتي ديرا الرادورا يا خبودا قاسي درونا مبوسو جاني خاجري خينيا دبي جران سين وانا في الراي. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا شيخ علي جمّا دائي خينيا جمّا إيغانو أرغمتي تينيا تلتهما غرسة خيمي آوا ندي أكدما أصبحي نوغني بودامتي أما أصبحي نوغني بودامتي أما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة ربي وسلامه على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أما اللي الحمد لله ميدا كتي الحمد لله gammachuun yeroo garii waan jedhan namarraa balleessa garuu isii tana itti gubannee bira dabarreen irraalleen baddu alhamdulillah. garuu gammachuun akkanatti fuula walii arkuudhaan wal bira dhaabbachuudhaan isin amma anas dhaabbachuu kiyya gammaduu keessantu mala anammoo isin agartanii argachuu kiyyatu gammachuudha alhamdulillah. obboleeyyan kiyya na dura dabran qabxoolee isaan dubbatan akkan sila biyya biraatti hubadhetti namni jecha namaarraa kitaaban arkamnee barata garuu haga sammuun keenya waa dandeessu waa xiinxaltiif malee jecha namni hundi ka'ee dubbatu qopheerraa dubbataa dheebuurraa dubbataa hawwii of duraarraa dubbataa kun hundi qooda isa gahee isa gahuu isa danda'u jira nuti warri teenyu irraa fayyadachuu nu barbaachisa jechuu barbaadeeti. fakkeenya yoo ofumarraa aansee ka obboleessa kiyya najjaashii bareedaa kanarraa kaasee waa'ee afaaniirraa dubbate afaan tokkollee tokkon caaluu je haqiiqaadha. afaan gaafanni afaan tokko caalu afaan kaanirra wanninni caaluun uumamaanii miti uumama rabbi wal qixxeessee qoode nuti filannee afaan oromoo rabbi nuun kennine ka afaan birootis inni filatee rabbiin kennineef filannaa rabbiiti wanni rabbi filate marti bareedaa wal qixa. gaaftinni afaan tokko afaan biroo caaluun gaafa afaan kaanirra qur'aana ittiin qara'an gaafa afaan kaanirra da'awaa ittiin ibsanii bal'isan gaafa afaan kaanirra afaan obboleeyyummaaf tokkummaa jaalalaa dubbatanii bal'isan afaan kaan gadi bu'ee afaan waa rabbii dubbatu ol baha. yoo afaan kana ol baasuu barbaaddan akkuma ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam jaan ballighuu anni walaw aaya. sheekha keenya tokkotu masjida rasuula rabbii masjida madiinaa sheekh Abu Bakr al-Jazaa'iri jaamanii hedduun keessan ni beeytanii ulamaa inni beekanii waggaa 48 kursii kanarra taa'ee masjida rasuulaa keessa barsiisuu jira jedhan gaaf takka rabbi isaan badhaase alhamdulillah ammallee jannata rabbi isaan haa badhaasu. waan isaan dubbatan keessaa jechuun ni'maa agartanii rabbiin namaa kennu badhaasa rabbiin guddaan namaa kennu rabbiin gartanii ummata yaa'u kana hundaahu ummata islaamaatiin baana waraana godheet barsiisaa godheet tiksitee godhee ergee jira rasuuli rabbi alayhi salaamii sallallahu alayhi wasallam uffatuma yuunifoormii jedhamuu fi tagartee wannati taate ittiin beekamu sittiin kennini malee eega rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah jee hunda man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi jeemi hadiisa kana nama hedduu beeka bakka hedduutti khutbaan ittiin godhamu
isinirraa namni waan hamtuu arke harkaan haa fuudhee dabarsuu je hamtuun tun akkasiin hin deemne akka ummatatti hin ballanne akka samaa'iif ardii namallee hin balleessin yoo harkaan dadhabde afaaniin dubbadhuu je hadiisni akkuma isin beeytanu xumura irrattuu jechuu namni an muslima jee hundi sheekummaattiin haajomtu akka obboleessi keenya tokko sheekaa as jiruun dubbadhuu je kabajaa nuti walii qabnuufi malee osoo muftiin taa'uu namni taraa tokko dubbachuu danda'a maaliif waan beektu irratti situ aalima ifin sodaatin ifittin dhaamutin yoo wudu'a awwalaa qabdee haga akhiraatti akka hadiisa Usmaan ibn Affaan maulaan Usmaan irraa odeessi akka rasuulitti wudu'atan san awwalaa haga akhiraa yoo beekte ati aalima wudu'a jedhamta dhiiraa dubartiidhaan dabarsi an sheekaa miti kamittiin dubbadhaan tuni tawaadu'a fokkattu yoo waan janaabaa dhiqannaa beeyte waan san dabarsi si biratti nafin ergaan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam maaliif rasuula rabbii si hidhachiisi ati hidhataa diiniiti qophaa'utu nurra jira jechuu kanaaf yoo afaan taate kana fakkaatti afaan amma gartanii inni jedhe kana gaaxiqqoo amma nama sadii godhanii asna dhaabanii an duraa nama tokko dhufe garanaanis atamma nama sadii quba qabaadhuudhaan jaan ammoo isin nama tokko argaa jirtan na fakkaata baguma sadii uttuun irra dhaabanii alhamdulillah hin jee maaliif hin jee guyyaa tokko Ameerikaatti ijoolleen teenya tokko aga nama 50 ga'anii isteeta san keessa aboo sheeyaliin illee nuu dhufuu qaba jaanii isteeta biraarraa na waaman marabbaa jeeteen muhaadaraan ka Oromootii dhaqee beeyta taariikha qabadhaa duuba jennaan oggu muhaadaraan fixee ka'e daqiiqaa 40-45 waraabbatanii bineensa kanaanii oggu kana gartee namni cinaan irra guddaa tokko bahuu didee taa'e oggu kanan komiteedhaan aboo gadadhabneeti namni muhaadaraan dhumatte jaa itti himaadhaan jeen barshee ka jirri kun muhaadaraan dhageenye bariinaan jaan aboo maali jennaan sheeyalii dhufe jechuu dhageenyaa warri amaariffaa dhufe as ta'a bar jaan ay way tanattuu dhaabbatti haya gama rabbaa jeetuman kursuma san irratti afaan amaariffaatiin amma zuhri irra haga asrii afaan amaariffaatiin oofne ogguma afaan amaariffaatiin zuhriin asriin salaatamee jennaan kaanii adda yaa nagaa jen bar sheeka dubartoota Soomalii warra gartanii Naayiroobii si beekutu masjida kana gama jalaa guutee taa gari deemtu hin jirtuu jaa duruu gartee aga jarri kainatti mutti warri kaameeraa amaariffaa dabree kaameeraan Soomalii kaan lafa guute hayya gama rabbaa jeetumaan asri irraa haga magribaatti afaan Soomaliitiin oofeef magribatu azaanan amma gaa xiqqoo bishaan dhugnee kana jenna gaa qishif jenna jeetiin bar xiqqoo ofirratti eege hoggu magriba salaannee kaanu namneen sila beeku hundina jirjiirame arabatu masjida guute illaa nuu masjidni masjida warri Lubnaanii jaare warri hojiidhaa gale warri guyyaa dhufe gale warri masjidaa itti gale amma gaa warri arabaa silaa nan beekanuuniin kaa'u gunjehu qaata komiteen itti himee bar guyyaa kana guutuu waan koflaa oolleef waan gammadaa oolle dhageessee jee aboo sheeka wallaahi hin deemtu afaanuma arabaatiin nurra buufta malee jiru aboo gaa amma achi ilaalee as ilaaleetiin warruma afaan sawaayilii dubbatu yaa rabbi narraa qabiin jee bar alhamdulillah ውድ ወንድሞች የአላህ ኒዕማ ተሰፍሮ ተቆጥሮ አይዘለቅም ስለ አላህ ኒዕማ ነው እያወራን ያለ ነው አብዛኞቻችን መናገር ባንችልም ያው ኢንሻአላህ ተዓላ በጆሮ እንሰማለን ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም መናገር ያለብን ነገር ዛሬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሁለት በሶስት በአራት አጣብቀው በሚገባ ተክለው ያዘዘን አያ ቅድም የተቀራችሁ አያ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا علماء በግራመሩ ሲተነትኑ ዋውል ጀምዒ ይላሉ ትበቃ ነበረ ሜሴጁን ለማድረስ ደብዳቤውን ለማድረስ ትበቃ ነበር ስለ አጠቃላይ አንድነት ስለምትሰጥና ስለምታዝ بحبل الله جميعا ተጨመረ ሁላችሁም ተባለ ولا تفرقوا አሁንም እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ ተናጋሪ ነው አንድም ጊዜ ቢናገር የሚጸደቅ የሚታመን ጌታ ነውና ለምን ሶስት ጊዜ በተለያዩ ቃላት ደጋገመ للأهمية ለአስፈላጊነቷና ለአንገብጋቢነቷ ነው እስላማዊ ወንድማማችነት
በኋላ ኢንሻአላህ ስለዚህ ጉዳይ ፕሮግራም ካለ እመለስበታለሁ በሚገባ የተወሰነች አያና ቁርአን በመውሰድ ማለት ነው። ምክንያቱም ወንድማማችነት አሁን እንደዚህ ሙሐደራ ሲደረግና እንደዚህ አብረን ስንቀመጥ ምን አክል እናምራለን። እንደ ጉድ ይህ ነው በማይባል መልኩ ማለት ነው። አንድ ነገር በዱንያ ዙሪያ እንሰራለን ብንል ዛሬ አንድ የተወሰነችው መድረሳ እዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ሁላችንም በመናዘንበው ኸይር ማለት ነው። ወደ አንድ ነገር እንመለሳለን ካልነው አመትን የሚጠይቅ የነበረው ስራ በአንድ ቀን ውስጥ ሊከናወን ይችላል። ببركة الأخوة والوحدة በአንድነት በረካና በመዋደድና አብሮ በመከታተፍ በመጨማመር በመቀማመጥ በመፈቃቀር ይህ ነው እስልምና ያለው። ውድ ወንድሞች ይብቃን ሸይጣን የሚጫወትብን፣ ይብቃን ዘርን በዘር ማለያየትና ማራራቅ ይብቃን፣ ይቁም። እስልምና በቂ ህይወት በቂ ምክር ስለሰጠን ውድ ወንድሞች፣ ስለዚህ ኢንሻአላህ ብዙ ሊያበዛ አያስፈልግም እና የተወሰነች ቋንቋ ቅድም እንዳሉ በጆሮ ሹክ እስካሉልኝ ድረስ ወደ ሌላ ደግሞ ኢንሻአላህ ታላ እስቲ ለአንዳንድ ወንድሞቻችን ይህንን ሰምቼ ከነሱ ጋር ብስቅስ ለሚለው ሰው ማለት ነው ወላልያል وحميش كسر دعوات الجدان ولالتنمدي الحمد لله نسكو كنتي إلهي فضل جيسة قري جيسة بان ما أنت جوجنا ولالتنمد إلهي سبحانه وتعالى إن جفري وقرآن كقصة دجي بلال إيو عمار إيو صحيب الرومي إيو ددكي قريش أو مكة دجن إلهي سبحانه وتعالى اسكو ولا ليه بيهن waxa ciyaar lagu arkay ma ah intii shaytaanka qabiil iyo hebelow inagu ciyaaray maanta bay noo filan. nabigeena alayhi salatu wasalaam wuxuu noo faray kamida la fadla li arabiyyin ala ajami wala li abyada ala aswada illa bittaqwa. war waxaad ogaataan waa muslimiinow ninkii ilaahi arab ka dhigay ama cadaan kale ka dhigay inuu fadli u leeyahay ha arkina buu yiri ilaa isaga ma dooranin arab idhig arabnimada raba lama dhihine ilaahi baa doortay kii ma araytay ummado ah inuu ka fadli badan yahay yaa la arkin buu yiri kii ma taqaana afrikaan ahay kii eeshiyaan ma araytay inuu ka fadli badan yahay maha ilaahi baa iskale taas. laakiin walaaltinimada rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markii arabta la hadlay ankihu abaahindin ninkii abaahindi la yiraahdo isagoo carabnimada dartii oo carab ma ihina nin hindi buu ahaa ninkeena ma aha dhihina gabar soo siya uu guuriya buu yiri rasuulka alayhi salatu wasalaam. bilaal al-habashi isagoo adoonimadii u soo maray Allahu akbar isagoo mataqaana dhulli kasta soo maray baa gabar qurayshiyeed baa loo guuriyay. qisadaas wax yar ku idin taabanaya. nabiga alayhi salaam maalin wuxuu yiri bilaal u soo yeeray war bilaal ma guursanin miya buu yiri. nabigu wuu og yahay laakiin sheeka baa ka dambeysay. nabi allah waad og tahay oo nin miskiin baan ahay adoon baan ahay yaa i guurinaya buu yiri. saddex miskiin adoonnimad iyo mataqaana nin meel ma lahayn. markaas nabi uu shib ka dhahay maalin labaadna wuu soo yeeray sidaas buu weydiiyay. maalin saddexaas markuu yiri tii buu soo celiyay. markaas nabi alayhi salaam wuxuu yiri bilaalow reer hebel u tago nabi allah gabar ba idin weydiinayaa dheh. markaas soo fahamay uu soo orday dad qurayshiye oo reer qurayshiye waaye. markaas uu tagay wuxuu yiri nabi allah gabadheena raba buu yiri. allah nabi allah marhaban bi rasuulillahi gabadheena duu rabo baa la yiri. markaas nimankii si khaldan markuu fahamay buu arkay bilaal. laakiin rasuulka gabadhii ma rabine anaa raba buu yiri anigu baa la rabay. markaas odaygu madaxoodlay wuxuu yiri war faatumo sheekadii sidaas ma ahe maxaan sameynaa. markaas wallahi man naqaane taas markaa waan is arkeynaa iyo sheekada dhinac soo martay. gabadhana zawaat al-khudur ba aheedo way dhageysanaysay. markaas bilaal uu sugay jawaab ma jiraan arrintii bay xirday. markaas bilaal iska gadoomay
نبي الله وتجي مركو أرجت جبد بلال وتجي وخسارتي بو أرجت جبد مركز هواي تري رسول الله رديتم بغير جواب نبي الله رسولك إدين صوت بعد سؤال سنمية وقعن فاروقة مركز ما حسب النادي ألم تقرأوا قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا ما نقرين مية ذنك رسول الله بارل لك أهين وقبل إن بلال قرصدو إذ ما حيث قبتان آيات دان وخسارتين بيتري وربلال وخالي هل كاسا مركا إلهي سبحانه وتعالى أستري قبل بلال بو قرصدي الله أكبر هذا هو الدين هذا هو دين الله إخوة الإسلام والإيمان وحقيقة لو فهمنا هذا الدين كما ينبغي أن نفهمه لعشنا كما عاشت الصحابة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم ولو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وصوص لا أكعرنا وجه جرتا كنجراتني ملائكاتو كرات السلام عليكم جديس همتها برجع رسول ربي عليه الصلاة والسلام وصوص لا ديرا غافست سين جرات برجاهل ما الرابودا كيسا دفنيتي ديرا الرادرا يا خبودا قاسي درونا مبوسو جاني خاجر خينيا دبي جران سين وانا في الراي السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا شيخ علي جمّا دائي خينيا جمّا إيغانو أرغمتي تينيا تلتهما غرسخي مئاوى ندي أكدما أصبحي نوغني بودامتي أما أصبحي نوغني بودامتي أما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله